Inga ngithi kunento efase sizikhuluma. King Bhaka. Mfethu. Njengoba kuthiwe kulo usigujana challenge yokuthi akube nesibhakela. Leso sibhakela uthini ngaso? Ngithi mina noma yiluphi uhlobo lwempi ngihlala ngilindile. Kodwa le sibhakela nantu losihlanu umhla ka1 le sibhakela ngeke izibe khona. Ngeke izibe khona. Ngeke izibe khona. Ngoba yindaba kunento asinayo imqondo ewu2 lapha ya efanayo. Mina okwama ngisidlala isketch. Angidlala isketch. Mina ngidlala isketch mina. So mawungibizela entweni enesiketch phakathi mina ngeke ngize ngikwazi ukudlala isketch. Kodwa mawungibizela impi ngikhona lapho. So mina umhla ka1 November ngiyaya mangabe kuyoliwa. Kodwa ngizowe sengena negama lo Dr. 3 second. Dr. 3 second. Uyabona bathiwa kuzoba khona Dr. 3 second or ref mina nje into enami ayikumbhedo into enami. Ngoba uma ngifika mina kuthiwa kuyaliwa angilongo ngicela kumuntu sesingaqala sengashaya mangifika mina ngifike nqondo ndodeni nje ngidile nendoda ngenza into engifuna ukuyenza mina akulokho kuthiwa ayifesa uzofesa angisebenzi lonto mina so sengitshela isizwe manje ngithi Ningizimu Afrika ningamangali uma ngabe usuzwa sekuthiwa iyahoxa yani kodwa nina nje beka no1 November ngiyanithembisa uma kuyiwa koliwa I'm in futhi ngicela ungangimotivate ukuthi angayi lapho ngangimotivate mina ma into engiyenzayo ngisuke ngiyenzela abantu ngangimotivate angayi lapho ma kuyoliwa I'm in kodwa mangifika ngothi ngifika nje mina ngithuphi bengiqonda khona ngifike ngenza into engasile ngeke ngilonge ngithi mina sogibela kuzosethwa kuzomiwa ngifike ngenza into engasile 1 2 1 2 1 2 1 2 5 minutes ngiyaqeda ngiyahamba yabo yaqa umuntu ozobahlala leyonto makhona oyihlelayo ogqugquzelayo ukuthi ayibe khona ngicela ingasali ambulance asali ambulance ngoba angithi mina ngidlala inkinga uma kudlalwa count me out makudlalwa maku real count me in. Count me in. That is why ngithi angifundisa abantu because mina ngokwami ukufundisa ayikho into engayijabulela. Njengokuthi mangikhuluma ngento ye-spirituality umuntu ozongichallenge angichallenge based ukuthi king lento ishoyo ayihambi kanjalo ihamba kanje because khona abantu abasemakhaya esebehlukumezeka kakhulu befuna usizo. Uma kukhona umuntu othi angachallenge mina lo muntu ngingakujabulela but angichallenge ngama facts ukuthi hayi we king akuhambi ka hayi lozothi ukhulumelani thula uyakuthanda ukukhuluma hawu hey ayenzi sense lonto umubi wena uyabona ulala nabafana wena uyabo uyapetula wena kuyapetulwa akuba ama fact kungichallenge nje ngoma khanda oil king uma khanda oil uyini usebenza kanjani umuntu umlela kanjani ngifuna mina ungichallenge ngezinto ezikanjalo ngikwazi ukuthi ngiphendule kanje ngifuna leyo nto umuntu afundeke emakhaya because ngiyagaranta makhanda oil uma uzongilalela ulwizimpi ezingaphezulu kwalezo ezicabangayo makhanda oil akhanda oil yakutshela and makuthiwa ngiyolwa mina alifuneka iphoyisa lapho makhona iphoyisa ngisayenzi lonto ngajika khose ngifikile nginhlana kamaphoyisa angisayenzi lonto mos ngwaphela ukulwa lokho ukulwa iphoyisa likhe ngihambisana nokuthi abantu abantu ukulwa into ukuthi wena ngizodila nawe that is why bengithi mina lento ingaba good mayenziwe endaweni etheqekelele njengasentabeni bese kuphelana inkani kodwa makuthiwa kuyosethwa yolokhuzwana yabo anginankinga nakhona ngayi kodwa angingabi khona ke iphoyisa lapho because angifuni ukwenza umsebenzi wabafowethu benzima ufuna ukwenza umsebenzi wabafowethu benzima ngakhona iphoyisa bese kwenziwa yonto abafuna ukubuka ngoba ngibona ukuthi abantu bayayithanda indaba sebengafika abantu bazobuka but izwa ngami ngoba leyanto liya bekuyinto yokudlala njengoba mina ngiyifuna ibe real mancane amathuba ukuthi ibe khona mayizoba real mancane amathuba kodwa makumele ibe isketch ingaba khona kodwa okwazi ukuthi angithi usule ngitheni ngithenga losithathu
ila ngizobe ngenza live engizobe nginyisa angithi abo manje anginyisi umuntu yabo ngizenzela ama teaching here and there mase ngiphendula anginyisi umuntu manje nginezizathu songanyisi umuntu angithi uyazi ukuthi angikhulumi ngento ezideep manje nginezizathu ongakhulumi njengamanje ngoba yindaba ulive wami ngizowenza ngolosithathu nalento le mhla ka 1 November mina ngizoyikhuluma ngolosithathu but okwamanje ngisakutshela nje ngithi angifuni mina uphoxeke ngithi mina ama chances ukuthi ngabukhona ngoba ibikade iba umdlalo kanti mina ngidlala makuliwe ngidlali mina ngoba iba umdlalo kungenzeka ingabi khona but okwamanje angifuni ukungena kuma details nginesizathu sami ukhumbuleke mina angena umuntu ovalekayo novalwayo uyabo angenzi yonto but yonke into yami ngiyayiset ukuthi kuzoba nje manje kube nje manje yonke into yami ngiyayiset ngolosithathu ngizoba live lapho kobe kudilika ndonga kobe kudilika ini ngolosithathu lapho yabo ngolosithathu kingibhaka yindaba ulinde ulosithathu ingoba khona ingqinamba engifuna ukuyibeka ngolosibili ebusuku qala mase ngidiliza indonga ngolosithathu zobeka 1 ngqinamba ngolosibili mase ngidiliza indonga kodwa uma ifight leya sekucaca ukuthi ayikho akho ndonga ngayidiliza ngizoyidiliza indonga makuyiwa kwifight ngoba ngizobe ngenza lapho ngizobe ngiyisho izinto ezingaka because ngifuna ifight ibe real mazi ya kwifight ngobe ngisha amabhoma ngaka ngoba ngifuna umuntu la yakhona acinane ukuze ifight ibe real ngeke ifight ibe real kulokuhlekwa fight njalo real kuhlekwa plan yabo for fight ibe real so lo real bokwenza ifight ibe real ngodedela amabhomu okothi noma umuntu elele athi uyaphenduka kube kuhlunga umzimba athi ubheka lobe kuhlunga umzimba kukhale emlandeli kukhale wasani ngoba ngidela amabhomu ngolosithathu kodwa ifight mayizoba khona dela amabhomu lapha ngoba yindaba leya fight le into okudlala leya fight le angikwazi mina ukuthi ngizothi ngimarket abantu after iminyaka emingaka ngingazihlanganisi nezinto abantu abadlala kuzona lokwathi inhlomi lo mongigada kahle angihlanganisi mina ngihlala la ngidile nala kodwa mase kuthiwa ngiyohlangana for the first time kuthiwa kuyoliwa kumele kube yifight ke leyo ke but angizogeqa amagula manje nesizathu sami sokuyithulela nami futhi angifuni umuntu ozoloke ngibuza ukuthi isiphi isizathu ashacima uthulelini ngiyachaza nje ukuthi ngoqala ngilethe ingqinamba ngolosibili ukuze ngidedele amabhomu kodwa amabhomu kwadedela ngoba ngenzela ukuhlohla ifight ukuthi ayifike kube yifight yangempela kube ngeke usidididi lapha cause dididi nje saletha lapha kwathiwa kuzothi kuliwa kulanda isidididi kuthiwe asididizela la kuthiwe so referee kulanda isidididi la so didizela lapha phambi kwami didizela inyoni lapha phambi kwami nguking ngoba nayo yonke ngivume ngoba abantu becela bethi king mangabe uyinqaba ngokuprotect izinga lakho it's like uyasaba ngathi okay kulungileke if we fight let it be and umile lapho or come Tuesday sizwe amahlazo uyangizwa ngithini ngithi Tuesday ngizobeka into eqonde straight intambama Tuesday eqonde straight uma ngabe le fight le ngaphela asikwazi ukuthi kuyoliwa kodwa kuthulekele nje akho post la akho post kuthiwa lezi post ukuthi mina fight once kwaba ne post sekumdlalo lo ngipost mina lo lokuthiwa khona owinile kusho lo wathi wawina ubani hayi umuntu owinile ingoba lo munye ufuneke befile phansi and njengoba ngithi angingeni umuntu and makukhona iphoyisa lapho mina ngeke ngize ngudlala umdlalo ngikhombisa ungahloniphi iphoyisa ngathi naka amaphoyisa kuzoli ulwa kanjani sekukhona iphoyisa ngoyiphoyisa lihamsana nento yokulu ngabe ukudele lapha la so ina ngithi makukhona iphoyisa lapho ngoba ngiyazi njengoba kobe kuza mina to hayi Islam security azogada isimo kwane iphoyisa kusewona ifight lonto kusona ifight lonto
Yabo so ngiphendula loya ongibuze lapha. Yabo shutha akangizwa ke loya uthi asisawadinga amahlazo thina sidinga amankomane akangizwa ngithini loya ilabantu labo ngathi noma ungakhuluma kufanele ukuthi bayayibhedela nje ngithi mina inhloso yokuthi from uLosithathu Wednesday and Thursday inhloso yokuthi ngidedele kwasani ingoba ngenzela ukuthi lo ozolwa nami othi ufuna ukulwa nami akalwe nami ephampekile ngempela angalwi nami nje ethi angithi mina akaphampekile phaphe ngempela angalwi nami umuntu kuthiwa siyadlala futhi abafuna ngivume mina ukuthi ngenza abantu izilimi akalwe nami iyona inhloso leyo ukuthi ngoba ulo-1 ubekwe yimini 1 November kodwa kubekwe yimina ngoba yindaba ingoba bekade sengichallengejiwe ngathi 1 November let it be ngithi kuwena kodwa njengoba mina ngiyiphika lento ukuthi ibe umdlalo ama chances ukuthi ibe khona ngoba mina angidlali mina mancane ngoba bekumele kuyodlala ngidlali mina konke lento eningbuza zona zemizi nani ile kumuzi wakhe umuzi kabani ngiyokuchaza ngolosithathu nje lokho indaba zeingane indaba zani ama details into zamacala into zani ngiyokuchaza ngolosithathu nje ngiyachaza ngiphi mfana letha hayi hamba nalo shabiso iyani lento leyo bekani la engizeyifundela ama comment mina la yes awukwazi phela mfethu ukuthi thiwa ayiyoliwa kodwa uready lapha angiready wena hayi fusek man ngiyiphampa Wednesday ngoba ngifuna ibe real ngiyiphampa Thursday ngiyiphampa ekseni Friday kuthi kufikwa khona ngobe kunyiwe ya msomluko kusasa ngolosibili kuyanyiwe ngizobeka ingqinamba losithathu kuyanyiwe ngoba angisafuni ukuthi ngivele ngenza into ngaqalanga abantu ngabanothisa okusho ukuthi ngibeka lezi insuku lezi beke kwangacaca kwenzakalani kuyanyiwe gijima phezulu kwendoda lesi ngeke phela mina ngivele ngifike manje ngizogadla ikusasa ngizogadla cha ufuna umuntu umnike njengoba nganikeza nabanye ukuthi ngiyakunika izinsuku zokudecide ukuthi ufuna kwenzekeni namanje ngiyasho ngithi la ekhona ushilo naye ngendlela abesho ngaye usigujana tayishilo ngimnika izinsuku ke ngithi kusukela Monday into nje kusukela manje uMonday uTuesday nazi izo 3 akadecide ukuthi into ayifunayo ufuna sidla kuyadlala iscash noma ku serious yena nje into engiyifuna ke ni one ukuthi athi ku serious kuyanyiwa ke lapho athi ku serious uma ngeke serious ukuthi athi I withdraw ifight mangeke serious I withdraw fight then if he withdraw fight ngizomphampelana Wednesday ngoba very fight ayiseka ngithi why ngizomphapha pho Wednesday ngabe nginombolo ke nami lapho if I withdraw fight why ngizomphapha Thursday imphampelana yabona ngoba sengothula mase ngigada makuthiwa khona iphutha elenzakalayo elicost isizwe ngifike ngilungise lo phutha mase ngiyazithulela futhi uyabo that's it kulekani impendulo la awukamazi awuphendula omunye lapha uyabo nje wasengibeka izinsuku nje ngithi uMonday uTuesday uWednesday imistake engenza ngeke mina ngivuke sasekuseni sekithi uyaphetha unjena ngeke ngikwenze lokho kusasa ngeke ngikwenze futhi lokho ngolosibili kodwa ngiyoletha umyalelo ngolosibili ebusuku ukuthi ngizokwenza kusazonyiwa awubathathe King B kusazonyiwa kusangenzeka noma yini ngizana noma yini hey abantu abazi ukuthi emhlabeni contact umuntu uyakuthuka futhi ngene ilanga umuntu bengabe ethuka wena etha ugezi futhi lapho ufuna abathi abantu ugezi ngempela inhlamba makuthiwa ugezi wena
noma kuthi uyanuka sefuna wena wazi ukuthi uyanuka hayi abantu babe bezilima wena